संजित रवीना मिहात का मरी लेना वीडियो यावना प्रमाण कया सीबीआई पीतुना सेनबसिंग सैराक फंगन बहाइना मियामगी मिफमना वारेप लौखरे तुंगी मिरोल की दबा मीतई अमदी मैतई अनि की मरक्ता लेने बगे नबसी लोइसिन बिरो हाइना मणिपुर असेंबली स्पीकर यमनाम खेमसाना फोंदोखरे compensation पीबगी वारेप नाकल नाम खक्तगी ओई victim खुदिंगमक्ता फंगन बियो हाइना victims committee of नुंगई violence ना फोंदोरखी अमसुंग customs preventive more अमसुंग तरारिथे सुबासाम राइफल्स की कांगबोना टेंगनोपदा लुपा करोड़ तरुक हेनगदब सनागी खांगेन साबगनी पुफागतरे मैम खुरमजरी अदम येंबिरिबस इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई के थक्सोमना हौजि पुंजा सिफावगी मरुबा पाउसिंग मियाम द पिजरी अपस्पाना मणिपुरदा सही 58 सुरक्पा मसंग स्टेट ऑफ इम्प्यूनिटी टुडे हाइबे हिरमदा मियांगी ओइबा मिफम पांगथोकपगा लोइनना चीफ मिनिस्टर दा अपस्पाकी मखादा लमदम असिदा डिस्टर्ब एरिया थमजिलिबसि लौथो हाइदना मेमोरीदम पिसिनख्रे मियांग मिफम अदुदा इंग कुमजालेसिंगनि 5 जुलाई कुलहुमदोइदा संजित रवीना हातकिबा ख्वाइरमबन कैथेलगी सासिनबा खुथौनखिबा थौदोकि वीडियो यावना प्रमाण कया सीबीआई दा पीतुना सेनबसिंग सैराक पीननब खुसिनबा हाइनसु वारेप ताखरी अपस्पाना मणिपुरदा सही 58 सुरक्पा मसंग स्टेट ऑफ इम्प्यूनिटी टुडे हाइबा मिफम अदु एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन मणिपुर ह्यूमन राइट्स अलर्ट जस्टिस फाउंडेशन अमसंग यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर सिंदना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबनी मिफम अदुदा लौखिबा वारेपसिंग मनुंगदा ख्वाइरबन कैथेलगी मिहात की हौजिक सीबीआई न सतरिबा थिजिनबा असिदा प्रमाण कया लेरबसु कमान तौखिबा मकोक थोंबा पुलिस ऑफिसर अमसंग पॉलिटिशियन सिंगी मथक्ता चार्जशीट थागतपा ngamdabasi lubna lawi इंडिया गवर्नमेंट अमसंग प्राइम मिनिस्टर दा अपस्पा लौथो हाइन तक्सिनबा यावना फैक्ट एनकाउंटर की थौदोक कयादा लैखित्रबा सिंगी इमुंग मनुंग उहौबा मियोय सिंह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमसंग मरी लेनबा सिंगना सीबीआई दा मतेंग पांगबा हाइबा वाफम सिंग यावरी मियामगी ओइबा मिफम अदु पांगथोकपा लोयरगा मणिपुर प्रेस क्लब तगी सेन ऑफ इवेंट्स थाबा ख्वाइरबन कैथल थौदोकी फोटो येकपा बैनर अमा पाइदना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनबा थोलकी खोलाव कयागा लोइनना लाखिबा खोंसत अदुना एमजी एवेन्यू हाइजिन फम यरोपदा इम्फाल वेस्ट पुलिस की टीम अमना थटकी महमदुदा गहाक पुलिस का वरी सानरबा मतुंग मियोय निपान चीफ मिनिस्टर नोंथोनमन बिरेनगा मेमोरेंडम पिसिनलोनबा पुलिस का सदमिनकी प्रमाण नहीं होगा आम धन प्रमाण देते हैं आम धन काम में बदसी बने हुए हैं कुछ के अंदर लेकर बतंगा और अनो पड़ेगा और आयोजन से पॉलिटिकल विल लेकर बदगी अनो पड़ेगा से पॉलिटिकल विल लेकर बदगी मियाद बसिसी सेरा खमोयोबरा हाय यकी बमले सीबीआई ना केस मरफू मंगा ओफर तो दोरे नि हरावरे अदम को मांग तादर लेगिबा अखोय में हम रोइनो खंगरबा तेहल का सु पोंग्रबा BBC का फोंग्रबा अल जजीरा का फोंग्रबा हेरोजिन मसापुना माना हाकनी मंगोदा झलजित ना हाल होइदर हाकनी यानन में तमक्ता मतमदुगी चीफ मिनिस्टर मतमदुगी डीजीपी ना अया पिराबनी हैसे इ फोंग ना हाइदना मदुगी फोटो की वीडियो की लोइना मखमबसे सीबीआई ना इन्वॉल्व करबा अचो सांगसिंग से मोई मदत चार्जशीट पीबो ngमदबसे मसिना खोइद तिंग जिंगदबदी ngमदे मिटे इरेक एक इरोल लोइना सिलोन अपुनबलो मेलाल कंगलाइपा के तरामनी सुबंपो कोमोन थरम पांगथोखरे मिटे यमदी मिटे यनि के मरक्ता लैरिबा गेनबा सिलोसन बिरो अमतोइना इसागी इरोल इरेक साखत हननबा होना मिनरसी हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर युमनांग खेमसाना मिलालगी मपो कोमोन थरम अदुदा अपील तौखी मपो कोमोन की थरम अदु इम्फाल की गांधी मेमोरियल हॉल दा पांगथोखिबनी थरम अदुदा स्पीकर युमनांग खेमसाना मिटे मयक असी असेंबली प्रोसीडिंग दा हाबनना बहोनरी मसीदा मिलाल की माइकेरी की मतिंग पांगनी हाइनसु लुप असिदगी खंगहलक लेरे लोइनना लेंगा की ओइबा तोंगा तोनबा हिनम सिंह मरोइना ग्रेजुएशन यौना लोल असि तमलगदबनिना एमपीएससी की एग्जाम न सिंगदा मिटे मयक सजिनहनबा होनबा मथौताई हाइकी
ngasi thoram adu mari laina na mitei mek pu saukhan ba hona bada maroi ba thodang lobagi dabak Manipur gi nungti gi phongba pau se hoya lan pau amadi sona laiba ki editor da milal gi mai kai ti asama khodo tamdri kai khomna bu utna puning thakot ki ngasi thoram adu mari laina na milal gi secretary general gaisinglung pamaina haiki bada Milana puna mitei mayek haiminabagi pandamda sangsilakpa thorom singi saruk amoina mathang tha September mari tegi tarawa phan baupa selcer da mitei mayek tambi ba horagani loina na tongan tongan ba Manipur gi manung hunjin ba pham singda amati Manipur gi mapanda mitei mayek tambi ba horagani haiki panba yabadi milal hari balu basi Manipur da leiba lamdam asigi lo lamadi mayek punung sisaba register tauraba Lok kuntrani pa na punsin na income dali sini ahungi Augustra ni pa da laikhitraba miyam gi lusing ba singshubam oza akaba gi lising makhada senki bani graduation box tamba horamina APC na singwa tongan tongan committee exams nida bangali mek na ibagi ek ti leraga maitei mek na ibagi bilsi ek ondri masi maga pothong la bahai masi tawong to pothawong nena alo graduation box tamba hujikti mitai maitai yena biru sin mitai maitai yena biru masi sarkar sina to bigro yena beri badlu ani maki na ka oh mi mari gi logic ko le mari logic ko sum khana lai da angang bangta sarkar committee ma se magal ti sina summe do madulai ko sum ya da sakki bla phai da angang sing yoina future lai gani Nunggai da thokiba hingsa ge thodokta amanga ta thokiba singi damak lenga ga sigi cabinet na ngarang lupa lakh kunthani thoi compensation pina ba ya pibada nakalaba khaktam ki pina ba wareb lobabu nungnang ba poi haina victims committee of Nunggai violence incident na phongdorakli cabinet ki wareb taraba matung ngarang sengkiba committee asigi convener Aslam Khana hingsa ge thodok asi mamang sahi December thada thokibani thodok aduda mafam aduda khunda minari ba phurup ani gi maraktagi ani maki maikaida amanga ta thoki Thodok da dakala makaki yumthong tara khak compensation pigani haibase lenga gasina khantha haningi district administration da hanglubada nakala megi report thagat pa kawbani haina khumlaki aduna lenga gasina thu matamda sitha horiba nakala sigi compensation pidana bahona biyo haina phongdoki अखोई नुंगई दा लैमिनरिबा प्रजासिंग की मरक्तसु अखोई पीस कमिटी सेमदना अखोई लैमिनरिबा अखोई साम हना थोखलरोय से हायदना कनो तौरबनी मसिदैदा कांगलुप अमगिना फंगबा कांगलुप उना फंगदबगी नुंगाइतबदी खोई फंगिबा कांगुदुदा खोई फंगनइबदुगी सु हरावबा पोई मनमदि विक्टिम ओइखरबसिंगदुगी तसेंगना मखोइना 32 लाख 10 फैमिलीज फंगमदुसु खोई नुंगई की प्रजा मोइना खोई यामना नुंगाई मणिपुर सरकार ब थागत फोंदोई तौबतबु अखोई लेहोइबा चित्था नान थोइबा मयाम से मसिबुसु अमुक हन्ना यंगबिरगा मणिपुर सरकार न मसी अखोई अथुबदा वरे अमा लौबियु हाइदना अखोई अमुकसो मणिपुर सरकार दा अपील तौनिंगे Nakala maramda thodok adu da amanga ta thokliba singbu compensation phanghanaba sen chongliba khaidem sanjoina sahi asigi me thada mari leinaba department singda maikai animaki amanga tag report thagat ki report adu mari leinaba singna amuk thadarakhiba amuk thagat taubadagi matam kuina sangkhre district administration na compensation ki dabak thagaliba sing aduda yum mai saktaba yawi haibagi sayenaba thokle sayenaba da natana maikai animaki asokapal sing report thagat pada sichaba kayama yawbana kudong thiba nangkhiba maikai animakta ungkhanabagi fibamda lak ke tawribasi yangsin biu haina phongdoki district administration na asigumba yam sensitive oiba issue sida thabak lokhotpa matamda yamna tungmang yengna yam thamoi sengna honabagi tangai phadaba du ai masi thamjage district administration na thagal leiba report sina maram oirakana da atungai da another akoi tension lama piraktana masi pamdaba thodokna singba tholakpa yabagi phibam du leibana maram oraga Manipur government gi honorable CM na masi amuka hanna pungning singsan bidana lemoriba mayam sina akoi pina na hona bada yam athuba tenma matam da hona bibaga loina na district administration da kari kari asoiba leiki asugam na matam lowriba sina kari gino haibna singmadu amuka hena akoi gi state sigi lusing mamoina yangsan biu ngarang moregi taranthi suba sam rifles ki tenopala leiba motor vehicle check post ki taranthi suba sam rifles ki kangbuna mapa lamdagi pusilakpa lukpa crore taruka lakh humbra mapan lising humputaruk somna kulum da yesen pamoga daba yamla basana ki khangen samani pungarang numida wairam pung manga makhai tabda phakat kre hari basana asi driver oiba MD Kamal Hasan sai kuntra mari apokpa sai kuntra mari kauba mana mahaki bus registration number MN 047351 gi headlight manaki
तोंगाना हाप चेंबर मदा लोलग पुरमनी फारब सना अदु पुन्न किलोग्राम कुलुमदोई दशमिक सहूम तरा मंगा की मतक ओइगनी हाइरी एमडी कमल हासन मोयरांगी क्वाक्ता सेल्बागी बुया लेकाइदगी लेखिरबा हाजी सालिम की मसानी हाइरी भागलबा मियोय अमसुंग पोलम सिंग अदु कस्टम्स प्रिवेंटिव फोर्स मोरेदा खुसिनखरे खुसिनरबा मतुंग टीम अदुना ngasi pung 13 taba matamda amuk formal oina phaki 140 pieces of gold biscuits total weight na kg kulum doiga gram chong ga tramnga sawrakna asi sana asi detector bangame tam rifle na pari ba mi pari ba sana aduga puramba bus ahum masi ekoi custom preventive force moreda ngasi 10:00 hours pung tara da hand over tara e aru hai bu pass ekoi na 11:00 hours arrest taraga hoji makata ba necessary action akoi procedure custom gi taraf tagi chathajari लोपा करोड़ अनी मखाई की मामल वगैरह ड्रग फारे तरानी चबा सान राइफल्स की टीम में नंगा कोदेंग थाबी की परमानेंट व्हीकल चेक पोस्ट मारुति वैन रजिस्ट्रेशन नंबर MN01 AK1593 अमा सिंगनई हाइना चेक तरुबदा ड्रग पुरंबा मियोय अमा फारे महाकना पुरमलिब ड्रग अदु हेरोइन पाउडर ग्राम सनी मरफुनीतो एमसुंग ब्राउन शुगर ग्राम सनी हुमद्रानी पानी फारब मियोय असि नासिर खान सही 38 लपोकपा असीम खान मोरे वार्ड नंबर 5 मुस्लिम नगर दगिनी हाइरी फारब मियोय अदुका फागलबा पोलम सिंग अदुका मोरे पुलिस स्टेशन दा सिनखरे सुरसानपुर पुलिस ने लौकत केस मरी लेना जौमी रिवोल्यूशनरी आर्मी ZRA की सुरसानपुर टाउन कमांडर ने हाइबा नुपा लुपा लाख रिवार्ड का लोनना वांटेड लाउथोखरे वांटेड लाउथोखरब मियोय अदुदी बुमचिन लाल तोम्बिंग एलाइस रोमियो सही निफु अपोपा तुंजाकाप दरकास बैंक सुरसानपुर दगिनी All Manipur Police Constable Male Civil Viva Boss completed candidates listening Tarataro 10+2 fresh base की candidates सिंगा बाव पराद लेबा सेमिनिस्टर की बंगलोदा थोमजिन दुना वाकत करे candidates सिंगा तना मखोगी नमसिंदुना लेरिबा रिजल्ट अथुबा मतम दा हाइदो पियो candidates सिंगी अवाबा खंगना लेगांगना थबक पाइखत पियो हाइना डिमांड तौकी candidates सिंगा तना सेमिनिस्टर बंगलो योक्सलकपदा security personnel सिंगना थिंखी लोइना नुपीलाल complex तमना पुथोकी तोंगदा इम्फाल वेस्ट पुलिस की मकोक थंबा ऑफिसर सिंग संगसन लक्तुना कोइसाउ नरब कैंडिडेट सिंग थेमकी लोइना मियोय अनि सिबिनिस्टर उननब गयाबा लौननब सिनकी नकल मरमदा सही मंगा नमसिंद्रा लेरलबा इंकुमजा लिसिनी तराहुंदो दे लौकिबा मेल कांस्टेबल गा रिजल्ट अनौबा लेंगा की होम सुपाइरिबा सेमिनिस्टर इन बेरेना अथु मतमदा रिजल्ट हाइदोकपिना ऑल मणिपुर विभा बोस कंप्लीटेड कैंडिडेट्स ऑफ पुलिस कांस्टेबल मेल 2013 रिफ्रेश 2016 बेस ना सेरल अमदा लेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली मणिपुर स्टेट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लिसिनी तराहुंदो सैमदोकनबगी दमक मिफम अमंगसी DIPR की ऑफिस पांगथोखरे IPR डायरेक्टर मेगा चंद्र ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर पब्लिशर्स एसोसिएशन की मिहुत सिंह यावना पांगथोखिबा मिफम अदुना मणिपुर स्टेट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी लिसिनी तराहुंदोबती DAVP की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बु पाउसे फौलिबा पब्लिशर्स सिंगदा ईमेल की खुतांगदा यौहनबा हाइना वारेप नखी पब्लिशर्स सिंगना हौजिक सतनरिबा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी असि सेमदोकनबगी मोत सिंग फोंगदोकनबगी मतंगदा पब्लिशर्स सिंगदा पॉलिसी सिंग यौहनबगी थबक DIPR ना पाइखत पाहाइना यानकी पॉलिसी असी सेमदोक सादोकपगी मतंगदा खननबा लागलिबा अगस्त 18 दा ऑल मणिपुर न्यूज़पेपर पब्लिशर्स एसोसिएशन ना सिंदना मिफम अमा पांगथोक पाहाइनासु यानकी लोकल TV चैनल सिंगोइनासु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी की गाइडलाइन अमा सेमदोकनबगी खननबा इंपैक्ट न्यूज़ की एडिटर इन चीफ ता सिनकी हाइरे फूड प्रोसेसिंग की मतंगदा सयोल तरुकसुना सथकदबा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ngasi हौखरे थरम मसी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बियंग मकादा MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इम्फाल अमदी सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिवर्सल लाइवलीहुड सोलना पुन्ना खुसमनदना सगारो तकेलमम लाइकाइदा सथबा हौखिबनी थरमददा सरु याखिबा सोल की प्रेसिडेंट थौनाउजम बलाना ट्रेनिंग प्रोग्राम असना सुपम नपुम खंगदना लेरमलबा मियोइसिंगदा मसाना मसाबो थबक पिजदुना सेल तानबगी हैनबी लेहेनबा ngамगनी सगोलबन असमले कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लेबा नुपी सिंग ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असदा सानबा चिजाक सिंग
चानब चिंजाक पथ पुमथहदना करमना लीगदगे हई मही अचारना सिंह करमना सागनी हाइबना सिंह तोंगान तोंगान हिरम कयादा रिसोर्स पर्सन सिंह ताकपी तंबीगनी ट्रेनिंग प्रोग्राम से नतना सेंथोक लंबी लेनब मखा ताना थबक थरम कया पाइखटखीगनी हाइना महांगना फोंदोखी ngasidige hokdokhiba skill development program da punna nupi kunmangana saruk yari housewife oiba sing mogi sugum sabam khangda matam da di moina sugum basi khoigi fruit processing haide hai mai semba oiro natraga achar semba oiro sumba mayam se moida moigi da sigi knowledge lerega di moina masa masa gi oina seasonal bugi semja basu yare natraga khoigi market thadok na bagi knowledge kar leina be dam tang ngasi asdegi hauraga ngasi pakha chariba program All India Gramin Dak Sevak Union AIGDSU na satharaliba matam kaktana thabak lepki khongsang ki saruga moina AIGDSU Manipur division ki makhada laiba sub post office amdi head post office punamakna saruk yadana matam kaktana thabak lepki dabak AIGDSU Manipur division na Serolamada Tagat Papongdor Lilona Makatana Talib Deman Singh Pangdri Pawba Makatana Kongzong Asi Sangsinavasu Haidi. Maya Kavasanjak Sinabi Mangsaba Madi Masina Mioiba Kunai the Piri Saiting Matanda Kripa Society na Sindona Mahiro Singi Damakta Nomi Awareness Program Pangtokre Kwakatil Millennium Institute of Sciences the Pangtokibatharam Adada Kripa Society President Hizam Dinesna Millennium Institute of Sciences के principal Sora Kaibam Sauba film actor R.K. Somanendro Dasangi Vice President Anand Ahibam Yauna Miyoi Kayana Sarugyaki program asig mari lainna Kripa Society के president Hizam Dinesna haikibada ngasi aikoi Harol Singh amadi Mahiroi Singh marakta paksana mayai ka basinjak se narakli konai asig yanglin saru oiba miyoi ama tumna mangkiba yabagi akiba malagli si asidagi aikoi nauriba angang singbu mayai ka basinjak drug ki kalhauba haibasi aikoi pumnamaki tangai phadaba ithaudang ni khana Kripa Society na awareness program ase pangthokpani haiki Imphal West ki oina Sakolban Kendra ki manung sana awareness program ase tongan school singda pangthokre makhatana district asige top school singda pangthona ba society asina pandam thamli haina su Dinesh na makhataki Nauriba Mahiroi Singh the drug season am paksana season mami ama kon ubo pangba adudai school sings the chalaga satra singsiga drug cheese mangata si koi ki oja sing satra sing guardian sing yauraga koi punna khana minaraga kari tauraga diena angang sing si kalobang amgada ge habedo adugi wakalonda koi ki Mahiroi Singh asida koi tungi yumbine na kanjaraga akoi tungda akoi ki Manipur si apaba tingang kaijang daba kunai ma oina na bai pandam da akoi pangthok sarakpani Feedback and suggestion on past and upcoming Manipur Sangai Festival haiba khanlena ki thoram lak liba August kon ma thogi nungthil pumanga ta matamda New Secretariat ki Commissioner Tourism ki office seba da pangthok lagani haina Directorate of Tourism Government of Manipur ki serolamana hairagli Social Welfare and Corporation Minister Srimati Nemsakike Nasriya Logdana Joint Secretary Ministry of Women and Child Development WCD Government of India Dr. Rajesh Kumar gi Mating Galoinana Social Welfare Department gi review meeting ama pangthokre department asina paikat kadaba tongan ba scheme sing beneficiary singda ningthina yahona bat hona bada department asigi staff amadi official khuding mangna thamoi segna thabak topi haina Minister Nemsakike na phongdokhi Review meeting adugi saruk amoina Ministry of Women and Child Development ki makhada leiba maroiba scheme sing matangda kopna khanane neki Thau pudun lakpa oil tanker singda Dimapur ki overbridge manakta nungna thajelapki wahawdagi ngasi escort ka loinana Imphal lagi satkadaba oil tanker sing satkidri haina All Manipur Petroleum Tankers Drivers Union ki serolaman hairakli asiguma thodok asigi matangda mari leinaba authority ni yangsen bina bahai jerak pakaloinana hiram sigi matangda ai serolamasu IOC ki depot manager da pisin ki haira serol sina makhatarakli matang swach da break am logjage Manipur mane malange tongan ba I pau singaloina nai koi break tigi am tuna hanjarake Impact News mi tadon lebiu break matang da mayam mukan taram nok sari bulletin asigi makhata papau mayam da pizari Hairang koi thong dagi Manipur University takhiba lambi asi matam kaya gi mamang dagi sembi dana lakpa dagi lambi asi gi nagya talaiba miyamna lambi asi thinkin ba ngasi ga thana nimit humni sukre hairang koi thong awang maibam laikai gi miyamna lambi da tholak tuna lambi asi haukiba August 13 dagi thingjin duna thamlakhibani
मियामना खागेम बरोड हायरकसु खंगदरिबा लंबी असिगी फिबम का हेना फत्तबा मरमना लंबी असिदा सतोकसन तौबा मियोय कया गाड़ी एक्सीडेंट थोक्तना असोगपन नंखिबा कया अमा लैख्रबनी अमरोमदा मरी लेनबसिंगदा हाइजख्रबसु ngasi phawba miyeng sangpidre haina mafam adagi miyana wakalakli ngasi laikai adagi mihut kharaga works minister thongam biswasit ka unaduna wari sakhibaga lona minister na atuba matamda lambi ase semlagani lambi thingba tokpiro haiba wafam thamlakki haina laikai adagi mera paibi member amana phongdorakhi adubu lambi thingba handokpa natraga handokta ba haibadu miyamgi oiba mifam ama phamlaga lepkhani hairi Institute of Cooperative Management Lamphel Part Imphal gi training officer sing amadi mahiroi sing na sindrang hayeng August 18 ga yupung taradagi numida wainam pung mga phawba nomui goiba food festival ama pangtokani haina serol lamada pauzilakni Marala masung sairak haina ming thonba larik ama Commissioner Works Kangjam Radha Kumar ngasi phongkhre larik asi sangnai raba iba Fyodor Dostoyevsky gi Crime and Punishment haina ming thonba larik adutagi Professor Kangjrakpam Konjona Mitailon the Handokton Ibani, Lyric Pomaki Taramasi, Cultural Forum Manipur Senior DM College Campus Laiba Dave Literature Center the Pangtok Ibani. Nasiki Taramada the Cultural Forum Manipur gi President William Bihari Amasong Manipur University of Culture gi Registrar Longzam Zai Chandrasu Sarugyaki. Lamlai Primary Health Center the doctor amasung staff to in a later bama the center asi tatana thong London laibigi mawong asida pen aduna Lamlai Stains Ideal Club Lamlai Mera Paibi masung war asigi counselor yauna center asi thong London krehaina Lamlai Stains Ideal Club na thador pasero lamada hairakli loina namari leinaba authority ga yana ba maprakti ba phawba center asi thong London ke kani haina selol asina makhatari amasung mari amasung mathau masakhang daba MO insert amasung mahaki makhata thabak tarba doctor amadi staff sing atu matamda transfer tawnana ba mari lena ba singi puningchu singsilakli Goods and Services Tax GST gi matangda Common Service Center CSC nas lawgoda ba thodang amadi masi kana bagi matangda khana nena baga loinana awareness program ama Bisnupur Bazar da laiba IT CSC solution da pangthokre thoramadu District E-Governance Society Bisnupur DEGS CSC SPB Bisnupur ki Makata District E-Governance Society Bisnupur na sindana pangthokpani. Naga taba Manipur ki singi district sinda NSNIM na khut thengjindana lakpa maramda sakat thorangi thabak amata ngasi phawba bapung kana paikat pagamdana lagli haina lona thingkraba Manipur Naga People's Front ki Assistant Publicity Secretary Thomas Newmaina thokpa serol lamana Maral Sirakli, Hojiksu, PMGSY gi Makada, Ukrul District ki Satrik to Gambal, Pungyar to Som, Siroi to Hamlang, Amadi, Twinem to Sampung, Paugi Lambi Sing Sembi contract Lobada, NSNIM na ating batamzile Hairi, Ukrul District Contractors Association na PMGSY gi apply Tobada, NSNIM gi losing ba Twingaling, Muiba, Masamag na ating batamli basi, Miam na yapam tokti ay MNPF na Makataragli. Moregi Nepali Basita Leba Dukana Mati Mal Sang Huran Kipi Kista Sene Haiba Muya Mangarang Midang Pung Nipan Makai Tabada 75 Ground Manaki More Police ke SDP Lawrence ke Munlio Amadi SI Zan Komang na Lusing Mati Mamana Fabangam Kre Paramuya the Maming Saimin Tang Lufeng Apopa Lekitaba Selal Lufeng More 1 number 7 Kanan Vang the Ginhari Muyasi Masana drug addict ni Haidok Sarapaluna Mahagna KFL Kimio Saraga Lupal Singmaga Hudna Pubani Haina Fondoracre. Mahaka Huramaki Tabakadu Satamina Kiba, Myanmar Dagi, Lalmin Tang Kowam Sudrak Edik Nihari, Makata Batabak Lokanabamio Edo, Mode Police Station da Sinakre Hairi. National Food Security Act and Napsaki Makada Home Mamal the Panghaliba. Sing Wangkai Kin the Guina say is January Tada Piki Batiki Bakata Pitok Tibasi, Marilene Authority, the Laliba Hoskun, Pawing on the Yanson within a Yantok and a lady Bata Sigi. Ching Yantok Naba, Sing Merong, Maning Mamang, Nupi Kanglop Association, and Sero Lamada, Hiragli.
Kundrakom Assembly Constituency ki Pukau Naharop Talaiba Lamjing Laire Biapun Below Village Level Federation ki Sanglenda Pukau Ahalop Self Help Group Pukau Naharop Self Help Group Amadi Pukau Tarapur Self Help Group ki Mifam Ama Manipur State Rural Livelihood Mission ki Block Mission Unit Sombungi Mihut Singa Loy na Pangthokre Miham Masida Government of India ki Ministry of Rural Development ki Makada Leba Kudumbu Sri National Resource Organization ki Mihut Singsu Sarugyaki Amadi Panchayati Raj Institution Amasong Village Level Federation Singapore laga karamna thabak paikhat kadagi haibgi matangda khanaki Parliament Right to Education Act pu amend tawduna government amasung lanai school singda elementary thakta goza oiribu khudingmak sahi ani gi manungda diploma in elementary education pass tawgadamni haibasi asumba kangloni amasung taramna oi haina coordinating committee of recognized private schools Manipur gi serolamana hairakli anuba policy asina private school singbu muthatpa ngamgadaba amasung saiting pigedaba leiti haina su hairakpagalhina policy asigi matangda hena kupna khangning labadi committee asiki mihu singa unabinaba Unabiba Yagni Hina Suserosina Makatarakli Airport Road Gari Dalaiba Sangai Honda da Ngasi Honda Company gi Anoba Gari Honda CRP launch Taukre Lupala Kun Mungati Hoba Gari Asi 4x4 Amadi 4x2 gi variant Pangli Manipur gi Oina Honda CRP gi Ahanba Customer Asi Manipur gi Sangai Reba Saisakpa Ranbir Thaunana Oiri National People's Party NPP President Khananabagi election Lalib August ko tarot pangtholagni haina party as state returning officer gi serolamana hairakli nomination paper patient bagi roben mitna Lalib August ko mathoini amasung scrutiny na August kuni thoida boibaganona withdrawal gi aroben mitna August kolom dogi dum thelpunga ma pawboi gani haina serol sena makhataragli Bisnupur district ki oinam dalaiba Royal Academy of Law Linkat ki Kunmari Suba Foundation Day Thoram College asagi seminar hall da pang thokre ngasiki thoram da oinam municipal council gi chairperson Nongthanbam Sanahal college asagi governing body ki secretary oinam Ibo Soba college asagi principal I Jugesora Su Sarugyaki Isauna awa batarba singda piba mating oina Bank of Baroda na si Minister Relief Fund CMRF ta lupalak ahum amasung Nurses Association Jenims na lupalak amaki mating pangkre. Manang them ibobi Memorial First Division Football League Tournament ta ki IYC Ketri Iril Mapal mai pakre ngasi Ketri gaudalai ba abagi sanabung na sana kiba Football League Tournament asigi tarahum doi subal league match amada angtha FC Sanaroi Aruna match asigi tarahum doi subal minata panjala masan khraba matung match asigi kuntra matai subal minata PRYA Kundra Pangu Sanroy Jackson na Panjal Amaga Sanduna Massa Sida Mayog Nariba team Animak na Massa Sika Piba Matamda Panjal Amam Sanadana Massa Si Draw Ki League Tournament Sigi Ngasi Sanakiba Tarahum do Saba Lictana Yumtang Nana Laiminariba Ki IYC Ketri Iril Mapalam di Aba Ketrigao Arena Yam na Nungsi Sanana Sanakiba Massa Sida Ki IYC Ketri Iril Mapal Sanaroy MD Asipna Massa Siki Tarahum do Saba Minati Head Tawduna Sankiba Massa Sigi Amatangara Panjaladuna Aba Ketrigao Panjala Masina da Maitiba Piki Imphal District Football Association Gimi Makada Sataraliba First Division Football League Tournament Sada Team Nipana Saru Yari Aye Nungtil Satariba Football League Tournament Sigi Tara Magat Suba League Master Nesu Kurai Mdi SWC Komunga Tara Tarusuba League Tana ESU Wakayam Song Star Club Tom Warang Kampuanina Lamba Tongnaragani Salib Saya Sig Zulai Kunmunga di Kuntra Pawda Kerala gi Kosida Pangthokiba FIFA referees course ta Saruyakiba FIFA gi assistant referee oiba Sapam Kendi na All India Football Federation gi professional assistant referee oirakpada Football Referees Welfare Committee Manipur gi convener thadro pasero lamada nungaiba phangdorokli nakala maromdana Indian Women's League ki pre qualifying round da tha asigi kundigi Kuman Park artificial turf ground da pangthokpa horgani hairi pre-qualifying round asida ESU Wangkai NYTHC Okram Sutek Kripsa Naremthong YWC Langtabala Madi Manipur Police Sports Club Hariba Nupi ki football team manga asina saru yadan pangtholagani haina All Manipur Football Association ki Assistant General Secretary ki warola mana khanghalakli
अरविदा प्लेटिना से हेडलाइंस अमुना मियाम थमजगे संजित रबीना मिहात कमरी लेनब वीडियो यावना प्रमाण क्या सीबीआई द पीदुना सेनब सिंह सेराक फंगन बा हाइना मियाम की मिफम वारे लौखरे तुंगी मिरोल गिदब मिते यमदि मैते यदि की मरक्ता लेरिब येनब असि लोसिन बिरो हाइना मणिपुर असेंबली स्पीकर युमनाम कैमसाना फोंदोखरे compensation PBG warrior nakal amakakti oi victim khuding makta phangan bi haina victims committee of nungai violence na ondoromi amasung customs preventive more amasung taran fisuba sam rifles kambuna tengno polda lupa crore taruk hengeta ba sana ge khangin samangani pu phagat